delta video khat na sim ken itin tu ne hi delta mobile number ki man sa hon na alui pa man sa hon itin khel deu ham ai lo le alui pa chu nei na la ya whatsapp na man na lai ai wa chu sim chom lo phana chu number tha a na khel no ma le itin bol dam ti pa chu kan be sa de na change mobile number ho iti bol dam ti kan be sa de hin itiam khana number ki su mang ta a ki khel no mo chun number na su mangwa hi chi chu what samang na man talawa hi na khel no ma lewang chon disco na ticket race na ka bowling cha ko na ho na ki khel the in na ai lowa jong le contact in bolwa le nangma detail so ko na cho nangma detail so ki line tin dev team ho ko ma ki submit in tin cha ko na ki sim phat the in na to hi ai le mobile number change bol dan iti na mobile number chu itin khel dham ti chu kan sei di hin hicha apoi moding amasa head dinga poi mo chaile na mobile number alui pa ang chungai de hin itham kana alui pa chu asim chuna nei talawa he jongle whatsapp ham kana na man te te wang chungai de hin na he ja chu na mobile number alui pa to atha pa chungai de he ni ni angai de ti na he amasa penin delta lu nun lang na lu zo ting lew hi chila delta na lu jong tiu lew hi chalanga anoi langa minu kiti na line click diu aban le ga tol to jamun lang hi chalaya he che change mobile number kiti na click diu la khulu lew chan hi ta hang di cho chalaya hang min tin chalaya ko na hi che start verification kiti na chepa he na click diu ti nai cha chalaya click in lang hela chun hi ta hang de start verification so na click diu na start verification click lang la chon chala hi ai khat jong hu mai thein ten password lo le direct nga chi hung do jeng de chala ya he chi na chung do de hin he chala hi ita hi choose a verification route kiti hung masadin to hi ama sapena na bol de chaile na number alui pa cho verification code he khat veina thot ding che zo ting la atha pa chana thot ki de ti nei to hi alui pa thot de ja cho global access number pa hen chu sun lang aban le he chala hena de na choose theu hin athang pia de pa ya hoi ja de ki choose in na aban la de chu sun lang continue na bol diu anoi langa continue ko na click deu na che zo ting le continue click ke non lang aban le whatsapp ko select ngon lang open whatsapp na bol deu he open whatsapp na bol deu le na bol ting le chala hi ti hung do de hin kut hung do open pen pa cho na thot deu ti nai cha he china thot chai ting wa le delta langa na le lut kit diu he chala ya I have sent message ki ti pa he na anoya I have sent message ki ti pa na click diu he aban le nga la chan verification hung chi de chala he cho verification success kiti tan tu hin success zoting la chon hitai hom data cho phone number replace na dinga chana aba anoi la chunga ho country code ko na select dio country or region code kiti ho click leo chon abul registration ki bol na ta banga cho india select on lang che zoting le anoya he na mobile number atha pa chon ji data cho chala kho velo chon hi chi mi tampin a confusing khat so ipem tile +91 kiti ho country code a in hi chi khu sa ta chon na ji be ngai talo to na ji diu chi pem tile he chala ki ji tabang banga he 91 pan na ji be talo diu 9366 te hona pat diu na hi ta na ji diu ti hun number chu ji un lang na ji chai ting le anuya start verification kiti lai chana click diu he chilai hi global access number ang na bol theo ai lowa jong le sms ang na bol theo in na to ki bolding pen pa hi ama hi whatsapp hi ni anei lo ja cho whatsapp number cho whatsapp khana ko whatsapp account ni a koi chi cho switch bol le thoding a koi kha ja cho local number ka bol hon de hin local number pa select lang continue na click diwe continue click on lang cho zo ting le ti number hum do den na code send na di number ho chong do den chala hi na de na choose the he local number I ting le achung a value chun select two numbers to continue kiti cho ya cho khat se select loading ni na select de ti nei cho
tun achunga te ni ko na chung pen te ni ga select ngatin ni select ding abang la continue chu click kin an lang chilaya hi continue na click be ki ding abang la sms ko click ngan lang chilaya he open na bol ta cha chu na ni ani ni a khona thot de khat khona thot jo phat le khana khona ong thot ki de na ama sapa ko open bol lang message an open di ti nai cho sms a thot ding aban le khat pa chana thot ki di anoya pa na number khana ki thot chai ta to anoya pa he open message bol kin lang message a open en lang chalai na thot ki ding chu zo ting le back do kin lang delta lang ana che ki ding chalaya tick di I have sent the message to both numbers on na tick ding abala proceed na click de proceed click lang nga ala chan verification waiting for verification kitin na chala he nangawa le verify hum chi de verify success ati tan na tu hun a number chalui pa cho ki khel do ta cho tun la complete ko click ngan lang tun profile ko click ngan lang cho ko value jan number ko ki khel ta cha na azo langa cho airtel ya ta ko jio ta ki khel ta cha number ko na he chi che number khel dan cha na ATM khana akisu mang ho chai le a number to na number lui pa cha na su manga WhatsApp ma jong na man talawa hi lewang chon disco na ticket raise bola khel hungai de na ATM khana number chon na nei na la ya WhatsApp ma jong na man ham alo le SMS a ding a jong na nei na lai ham a number pa mong chon khel no ma la chon heti ta banga chon khel de he